eryong erngit kabla ki henen miet chiteng senya ba kamjuru akapo menem step apo kasnong sokha po waskasir district lawan ra ka jing jular ka babun teliki yeng hakate kasnong ka dana khaput baga Bangladesh akan dikajing jabun teliki yeng hasya lit kitnum ba kamjuru kira dan kajing jular ba kajing khalam jing ding ba ding san ki badan hapo kajing kate kasnong nakaliang ki pai ba no shnong ki ba nyami menne kasngi na kamtaman maramot pat yaki yeng ki berasa lit kitnum Kanang banlain uslap bekal air. Kini ke jengwan jong ke eryong kala ja tang hadin katkun sengi balawan ke eryong erngit haki benta jong ke Riboy district akabag daki spa teliki yeng kira syak penjular nama kini ke jeng penjat jogi board jong kembariang. Naru uslap berke eryong apo nongriat kesnong kabupaten Pak West Kasir district lahap uprea ubajur menenhi kemiet akaba bon teliki yeng kila peino kitedum nama ke jeng hap jong uprea ubahe badondo bala pelat dek arin sisteng. Ki babun ki yeng ki basop dekaten ki lapei namar ke jeng hap jong ni ufria pat ki pai ba nong snong ki lapan maramot kerki ani ki lapan syong no aki pat ki benta jong ki yeng kanang ban lain na ke jeng hap jong slap kemjuru na ke jeng penjular jong kal air.